ma pi hongotum minani kadi sukaɓe no haala mum e nde wodi kadi windamɓe la landilan fi mo ɓeyni ha aɗi an yehelanto ɗon ko fi honɗum iɗen andi ga e wana enen Europe ɗo ko France e Belgique e Allemagne Hollande ko ton rewɓe guinéen ɓen ton dal famille ji men ɗin ɓuuri ɗuɗude ko ton innata yahay wanɗo ni ka haajuji fotta e juuɓe hara ko hewtuɓe ka jomɓe hara ɓe jombaka ma hara ko jombanoɓe seeɗa hara ɓe faala dewle minane noon buy innilan e nder muɗum wo rewɓe ɓen ayinna hiɗa faala ɗo jombude goɗɗo o innama awa o jaɓi kono noon si a jombima haray wanɗo ni a wonɗo Italie on ko ya accu Italie ɗo yaha tawama ton an ko honɗum hakkille ma wiye ɗum ɗon ɗon on parti ɗon mi wata jijugol si tawi hawri a jombiji o ko an woni mo jombude wona kanko woni ma jombude so innima ya yewtamo ko pays ko wonɗo ɗum ɗon ça dépend de gorko on ça dépend honno situation ma on wayri e honno situation debbo o wayri e honno wawton famotirgol mais quand même c'est normal ko ɓeygu ma kono si tawi hawri o few joni mo innima ya déplace o yo won ɗon ko ville maɓɓe ton si tawi hawri no moƴƴamma ɗum ɗon duwakama créangol probléme mais si tawi hawri noon kadi ko an en sali bien sûr ko Italie wonno no andirren noon ko pays men majorité to fof sa indiɓe ko Italie wonɗa ɓe na ko Italie wonɗa andi wanno no ɓe wolirta noon ko yewtereji mais si tawi hawri an kadi ko an position ni ga ko an position mum moƴƴi debbo o abseti argol o tawma hoore ɗum ɗon probléme fo saray kadi ala ɗum ɗum on parti ɗon c'est à dire no yimɓe ɓen no ɓe yewtiri o ok ellala e haray mi jarnima ber ko jaabiɗa ɗo kon en yaha joni ka landal ɗimmal landal ɗimmal ngal woni an ko honɗum hakkilma wi'i e ɓe jombayɓe adda ɓeynguli mum ga yaha iwa ɗo ni hande yaha ka meɗen jombaji o addamo ga fi honɗum landanima ɗum ko ɓayi e haray kadi tarikaji histoire ji buy en nani ko feƴƴata wanɗo ni goɗɗo adda ɓeygu mum ɗo ya debbo harde wondeji no déjà har no yewdude goɗɗo o sela mo accamo ɗon o yaha wonda e weldi e makko ma jiwo on ara gatum on tuma fuɗɗo changeude mentalité hara objectif ji makko ɗi hande kadi wona ko wonno hari kon ko honɗum hakkilma wiye ɗum ko an ko honɗum marɗa ko yewta fiiɗu ɗum ɓen jombayɓe adda ga ɓen jombayɓe adda ɗo sa yi goɗɗo feƴƴini tempéreji mum ɗi fof Afrique e tigi han ari Europe ɗo yoɓanaka hay 25 kilo donc o décide o yehi ko men o yehi ko men o yi toon joomum o faala jombugol o addamo ɗo andu c'est à dire ko o hiɗan jiwa on o hiɗan hoore makko c'est à dire fii no ɓe sendoda fii no ɓe waddidira gurna maɓɓe ɗan gootum mais plupart wano no wirɗa no woɓɓe go a jombayɓe addaɓe ɗo tum ɓe dogama ɗum soit probléme woy to soko yana entre mon ɗum noon ko gonga ko situation Europe on wayri noon e situation kadi partie ji gono toon la waynugo kadi ko famille men on partie ji busno to iwre kadi ko famille men ɓay par ce que man sa yaha joom bijji o a diimo a nana famille buyno ton a nana famille ji no wiya o ta weddi to nan wallitomo menen kadi ga ay c'est à dire ɗum noon fof wonay c'est à dire haalaji c'est à dire ukkindirayɗe exactement andi ay ɓayɗen andi rewɓe na c'est à dire rewɓe partie ji gono ton a wolay tun haalaji panikay ɓe ɗi seeɗa ukkay ɓe ɗi e piiji jiiɓayɓe ɗi hakkil jiiɓayɗe ɓe hakkil donc on noon ok ellala joni noon fi aɗo an taƴɓiɗe on ko honɗum wiiɗa si debbo ɓay enen hiɗen andi naamu meɗen ka meɗen gorko so jombima kala ko woni wo haray ko ɗo wonɗa wonde ko gonga hande aduna on weeti aduna on fewnike anndanɗa hoorema ka tigi on fewnike niveau wanɗa hoorema ko niveau technologie évolution ɗi fof rewɓe waray fof hino naati ko siko TikTok siko ko dargol série ji piiji buy ko ɗum woni addude hay féministe yagal ngal sengo ka meɗen toon rewɓe ɓe ara ga si ɓe ari ga wano en nani kaji buy wano Belgique ɗo ma wano France rewɓe ara yaha soka modira e mum modiɓe mum ma kono créa probléme ji ha ɓe raɗo worɓe ɓen ka yaasi an hande seeɗa ko message hombo marɗa ko ɓatakuru hondu marɗa nulal hongal marɗa ko yewtere honɗum marɗa ko yewta ɓe rewɓe jombeteɓe adde ga si feƴƴin ɗon kadi ko yewtere honɗum marɗa ko yewta ɓe worɓe enen ɓe worɓe wonɓe yaade jomboya ka meɗen adda ga honɗum woni conseil ma on e gon sengo o conseil ko marɗo comme premier conseil on fiya fe rewɓen c'est à dire partie ji gonɗo ton na rewɓen fof
okay be wada be dim piji ko wattangol ila no wono wirno say goddo yangi ke etike piji din fop jombi ma dima frère te ko fiyo yurmondir porto ben do ko mabbe wonnen bien sûr ko nebuden do ko nebuden do en wata wongol wa mabbe okay namu mengon en duwa ka hejjitugol dum non okay basa sa dari do majorité ji men ni pop ayata fayda Afrique mo biro mu yaltini bemmum e der suudu okay donc on parti donc ko be reno fi affaire buudi wota jibube hakkil o affaire social ma dum tewtagol ide portobe ben rado be ngumu pardon modi mum e ngol jangol goddo subudo hakkunde be rewbe dudu be Afrique do addima subike ma addima donc fiyo yurmondiro quelqu'un soit okay ko wattangol ila on parti donc okay sa jonno fi worbe ben non ko hondu marra ko inna ko be worbe jomba be adda be ngoli mum ga kambe kadi bayde andi en laayi din wana e rewbe ben dum iwata si ella ari be enen futa ka be ko dido toli jungo ka ko boylude sattindo worbe ben ko nelal hondum ko batakuru hondum ko maranda ko winde ko no ko yewtabe worbe ben be nguma bien sûr ko be nguma mais ko wontun kadi debbo kadi si tay hawri a jombimo o respect no duwana tugol entre mom okay sa dir awata kadi zergol kadi be nguma han feita sadi fadinana mo liberté makko madum tongana mo piji gono ton haray mo fala wadugo madum so faaleji makko gono ton haray ronka mo wadangol andi te debbo kadi faaleji makko si manki fere ala o sunnoto nokkugo kadi donc c'est on parti don kala mum koyo ɓurtu do wattangol hila haren tewtaki sadi piji ko portoɓe watta ko luwaji maɓɓe maɗum soit société ɗumaji aide maɓɓe koɓe jonnata ɗo goɗɗo cewkoye impiji ukkodira yimɓe ukkindina on créego famille mom maɗum lancugol famille hanko yata hewta Afrique ko wattangol hila impiji donc on noon dès que ange goɗɗo jombidiro wondi ko wondu yurmondiro wannono portoɓe yurmondirta no ɓayeɗo portojo e ɓeygu mum hare ɓe wondila ko boni payku mais hay si ɓe ala 25 kilos ɓe wakkiloto ɗon si gorko heeɓi probléme debbo darto fi gorko on debbo kasi heeɓi probléme gorko etteteɗe fof daro mais alors enen partie ji men on kadi si probléme yani oɗa ko felugol oɗa nano simbele si ɓe jombidiri koɓe yurmondir elala aray musidɗo albarka bersay ko jonnamen ɗo ko jaabiɗa kon ko ɓeydutuɗa men ɗo kon haray joni en accay konngol ngol e wonɓe darde ɓen kamɓe kadi ɓe wawi andinde en ko si tawi ko wiɗa kon ko honno e mum ɓe tawti e kadi rewɓe ɓen kadi itti sikke non onon bandiraɓe amen ɓen onon sonnaɓe ɓen haray ko honɗo wiɗon e muɗum tamƴini ɗon komin yewti ɗo kon hiɗon tawti e muɗum ellaji ɗin ko honto woniri ko hakko en fof joguiɗi ko honɗum wawɗe warde hara fi yo piiji ɗin ɗo wawu enen kadi moƴƴande en nde yewtere ɗo wona toñugol rewɓe ma toñugol worɓe ɓe ko haalugol tun fi phénomène fewndiɗo ɓeydodiral awa haray onon kadi rewɓe hatta si tawi ɗon tamƴini no woodi solution ko minen worɓe men wawata wadde iɗo wawi men yewtude onon kadi worɓe hatta kadi si tamƴini ɗon kadi sino woodi kadi komin yewti toon ko waweten ɓeydodirde muɗum fi yo ɓurtu e moƴƴande haray meɗen jenti on ka nder commentaire ji Mody Ibrahima albarka on jarama